بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای دلوان و دلوین. ون تفده بخیر و خوشی هاتن برنامه ما لسر مجارا ایمان چیه؟ یعنی وقتی گو ام ایمان بینن ام چه بکن و ام چه نکن و یا ایمان چه بخورتنه و چه دبه لگورا گو در فتح ما زمانی ما تیرا مبکه مل سوی مجاری بخفن انشاءالله. معلومه وکه گو دزانن یعنی وقتی گو انسان تشتکی بیجن دوی راستیاوی اثبات بکن، دوی راستیاوی وی گوتنه اثبات بکن. یعنی وقتی گو گوتن نوی اثبات کرن یعنی کرن و عمل گوتن و عمل نیک بی تی گوتن درو دروین درو کار. یعنی ججبوی اوای اولو ایمانا همه گوت بزمان خو بیجی با عمل و قلبی تنبی نمعتبر الجم خدا ندر باز بوی روژا قیامت مرف خلاص ناکه دوی ایمان و عمل مطابقه هبن. وقتی گو ایمان و عمل نمطابقه هبن نوکه هبن به زمان خو ایمان خو تشتکی بیجی اما بعمل خو تشتکی دید که یعنی به ایمان راستی و باشی و قنجی و پیروزی دبیجه دبی تینه زمان به آخفتنا خود گوتنی خدا فقط عملی وی خرابیه و ضرره و زیانه. اف ایمانا وی شکلی بوی آوائی روژا قیامت الجم خدا تعتبار جرنینا وکا گونینا و خودی خوشی خلاص ناکه و خودی خو جی خسار پیشتر تشتکی لی کارناکه لی سود ناگره. یعنی اجا قایگو زمانه متیرا مبکه انشاءالله لگورا اواخوا امی جو قرآن پیروز جو آیت پیروز لسروی مجاره حتی گو زمانه متیرا مکرو ما لگور شو عقل قوام بأخفن. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. سورة نساء آياتا 136. وكا قومت سريد آن زمان خدا عز وجل في آيات دوهات بجي یان وا کسی گود به ما ایمان آنیا ایمان بینن بنارد ورده وقتی گو ام المدرسه بوند گو به معنی تأکیده یعنی ترکی گود به اونمنا بناء بله راست تأکید جیته ده هیا و اونما بناء جیته ده هیا فقط بس حقیقت او گو او شیار کرنه آگهداریه یعنی خدا بجی خون نخاپینن خون نغرینن گلی وا کسی گوند به و ایمان آنیا ایمان به خدا و به رسول خدا و به کتاب گمش خدا رشیانده به پیغمبر رشیانده و کتاب بری ویجی رشیانده ایمان بینن او کسی گو ایمان به خدا و ملائکت و کتاب و روژا آخرت نوینه اوانا به تواهی ده خرابیه ده بفي شكلي يعني دفردا إشارات كي جو بلي وكا إيرو روجا جو أمتدنا وهنك مراب وهنك إنسان وهبن وبيجن أم من أم باورمندن فقط عملي ونعملي من نعملي باورمند دفردا بريا نها وحزار وشارصد صالي شارصد وبينجي وحفت صلاة خدا عز چلو حفت صلاة خدا عز وجل اشارت بار ور وکریه به جواکا ایرو و به حال و حرکت ایرو و به نراستیا ایرو و یعنی خود تعالی برینها بحزار و 400 دکسور سال گوتیا گلی وا کسی گوند به ما ایمان آنیا ایمان بینن یعنی اره وند بیجین فقط ونانیا تقل گو ونانیا چما ونانیا چمکی وکا گوتنا خوا ون جیان ناکن يعني بزمان إخوة ون بيف إيمان آنين يدبجين أما بعمل إخوة ون عملين مؤمنات كن إيمان آنيات كن يعني أفانا
چێنابێ خودە تعالی عەزە وجەل وردا مەشیار دکێ مەگە ئاهەدار دکێ گۆ بەلێ ئەم خۆ نەخاپینن ئەم خۆ نەغوڕێنن وەختێ گۆ ئەم بێمە ئیمان ئانیە دوێ ئەو ئیمانە ما دژیانە ما ڕۆژانە دە بە تەواهی بە هەموو تشتی نەوەکە گۆ ئیرۆ باخصوص ئاغلب د دەولەتیەدا سیاسەتێدا تشتنەوە li gora İslamێنە و tiştnewa ne li gora İslamێنە yani ji bo wî awayî wextê gote got welam îman aniye divê bi tevahî jiyan teslîmî Xweda bibe jiyan bibe weke a Xweda li gora Xweda û pêxember jiyan bêkirin bi hemû awayê xwe bi perwerda xwe bi aboriya xwe bi siyaseta xwe bi ticareta xwe bi hemû tiştê xwe teslîmî Xweda û Resûlê Xweda bibe yani wextê got merev civake kesek hinek bi hemû tiştî xwe weke got îro bi hinek îbadeta weke Xweda dikin û em jiyana wa ticareta wana siyaseta wana dewlet pêkanîna wana desthildariya wana li gora qanûna dîn e ne li gora qanûna Xwedayê ne li gora qanûna îlahiya û ew parlamentê got sîstemê xeyrî îlahî çêdikin xeyrî qanûna Xwedê çêdikin û li gora wa sîstema insana birêv vedibin ew wana civakî wilo macna wê ne li gora vê ayetê xwe dixapênin yani lewra wextê got bira xwe nexapênin rast bin divê erkê îmanê pêk bênin yani Xweda Azze ve Celle Qur'ana pîroz şiyandiye ji bo got jiyana însana bi tevahî ez her tim tên mezman her hemen her axaftinê xwe de edbê Qur'ana pîroz bi tevahî rê û rêbazê berxwedana jiyanê ne yani li ku dera jiyanê çi ştere lazim bibe rê û rêbazê wê ayet hene Qur'an hene wextê însanê got bê welam îman aniye û ez müminim lazim e li ku dê çawa lê çi jê re lazim bû weke eczanê reçeta wî Qur'an e li gora Qur'anê bijî yani wextê ew mirovê ew civakê ew dewletê got ne li gora Qur'anê bijîn merev nikare ji wan re bêje mümin merev nikare ji wan re bêje îslam merev wextê bêje jî xwe jî dixapêne û hîlal wa jî dike û derwal Xwedê jî dike haşa yani Xweda Azze ve Celle me teva bigerîne ji wan kesê me teva bistirêne ji wan kesê xapîno got hevdû dixapênin û Xweda jî li gora heşê xwe eqlê xwe di cem xwe dibe em Xweda dixapînin feqet haşa Xweda nayê xapandin xwe dixapînin belê di ayeteke din de wiha dibêje فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أبانا جي سورة نساء آياتا 65 hayır اوانا ایمان نائنن حتی گو ده آستنگی جیانه ده آستنگی نف خدا رسولی خدا نکن حاکم yani em bêjin di însan ketine qirka hev de astengîk nava wa de çêbû ji hev safî nebûn heya got wê ji hev sabîna xwe nebin li gora Xweda û Resûlê Xweda ji hevdû safî nebin û piştî got safî bûn jî ê got bi dest xistî em bêjin kar kirî qizînc kirî kêfxweş nebe ox min zora wî bir min jê stand û ê got winda jî kirî nebe weleh tuh zora me bir ji min stand yani îmaneke bi dil û cal yani weke got bi tabîreke got însan wextê mir çawa bê ew dibe tengezar dibe li ber emrê Xweda gereke wir tengezar bibe çilo ferman bêkirin bûyê fermanê qayîl bê razî bê îtiraz jê re nebe huzn jê re nebe yani windakirinê de û kêfxweşî jî jê re nebe di standinê de yani dubare dikim ê got windakir nebe tuh windakir û ê got bi dest xist jî nebe ew xweşik min bi dest xist macna vê ne got em dibe şerîat tille ya got şerîat jekê xwîn jê nayê çi ye ev e yani ha ev cümle ev her du ye yani huzn û kêfxweşî ye yani wextê got te huzn kir te kêfxweşî kir macna wê ne tiliya got şerîatê birî xwîn jî hat vî awayî ji bo wî awayî em bi rastî
ئیمانێ بێنن گەرەکە ئەم ڕاستی ئیمانین بێنن ئەم خۆ نەخاپێن یعنی هەمە وڵەوەکە گۆ ئیرۆ جوواکێ دەت سەری دەژیم ئانی ئەس دووبارەژی دکم بەلکی نەخۆشی بێ لێ بەلێژ بۆ ئەهمیەتا وێنە ماوێنە بلا دووبارە بێغەم ناکێ ینی دڤر دەد ئاەتا پیرۆز دەتبێژێ ون ئیمانێ نایەنن حتا گوت ئاستەنگیە ناف خۆدە و نەم نەجەم خۆدا و ڕەسوولێ خۆدا یعنی معنا وێنە وەختێ گۆ تێ وەلەد بێ برا و برا بێ ژن و مێر بێ ئیدارەجیە دەولەتێ و هەموڵاتی بین کی بین ئاستەنگیە جواکێ حقوقê civakê sîstema wa nel gora sîstema îlahî bê zidê sîstema îlahî bê merev nikare bêje mümin. Yani tabi îro zamanê berê dönema pêxember de zamanê pêxember de asrê pêxember de weke îro sîstem nebûn kesayet hebûn. Şexs dewsa sîstema de bûn. Ama îro şexs derketine sîstem ketine dewra şexsa de. Îce malûm e ew şexs zî dîse ew sîstem zî dîse şexs wa birêve dibin yani. ها ئینسانێکی باوەرمەند وێ سیستەما گۆنەل گۆرە ئەمرێ خۆدا پێخەمبەر بێ نکارێ ببێ سەرۆکەوێ نکارێ ببێ وێنا پێک بێنێ یانێش بۆ وی ئەوای ئیمان نەولۆ تشتێکی باسیتە تشتێکی ولۆ ئارزانە تشتێکی ولۆ ینی هاڵۆژیت بێ ولۆژیت بێ نا ئیمان باوەریە و تەسلیمیەتە خۆدایە خدا عز وجل ما توا بقرن جوا إنسانه جو بدل و جان و ده همه آستنگی خود تسلیم خدا و رسول خدا دبن و خنا خاپینن دا آية كدين دا جوهاد بجي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا أبجي سورة نساء آياتا بينجي ونها تفردجي خدا عز وجل دي سلبك إجمرت بجي قالي باورمن دا إطاعتا خدا ورسول خدا ومزنش خبكن يعني إطاعتا خدا قيدسز شرطسزا تقيد شرط زير لينن فقط جغيني خدا إطاعتا حمو كسيدي تري پیغمبر جی داخل علیه السلام شرط وی ہے چیه گول گورا خدا به اجد به آمر ادارجی سیستم جوا جبیر و باوریا و وکبیر و باوریا و قرآن پیروز و رسول خدا يعني اطاعتا وابكن اجا فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول اگر گون کتنا آستنگیه که دا اون کتنا نقاشه که دا اون کتنا دودلیه دا اون جاف صافی نبون و چته گون کتنا نقاشه بو گون جاف صافی ببن گرک اون ببن خدا و رسول خدا اگر گون باورمند و اب جوره بخیرتره و چیتره یعنی معناوینا وقتی گو انسان مؤمن انسان باورمند آستنگی نقبینا خواه براد نقبینا وی وکگم آنی زمان برینها براد نقبیناوی و هفجیناوی دبی براد نقبیناوی و زاروی وی ده ولده وی دبی براد نقبیناوی و برای وی دبی براد نقبیناوی و دولتاوی دولت بونه دبی براد نقبینات چه بی انسان مؤمن انسان باورمند پیشی دوی آستنگی خوب به جم خدا و رسول خدا یعنی لگورا شرطا لگورا مرجا لگورا درفتا يعني وقتی گو انسانك مروفك جواكك ولاتك آستنگی خواه نل گورا خدا و رسول خدا چاره سر بکن معنا وانا دمك ایمانا وانا نه ایمانا کامله نه ایمانا معتبره گو خدا قبول بك ایمانك بتعبيره گو بتركيد بك جرسزه يعني ایمانك نه معتبره يعني ایمانك نه راسته نه درسته ایمانك نخلاص کروه خدا عز وجل متوا بگرن جوا کسی گو آستنگی خواه جواکی و آیلی و مالباتی حمشتی لگورا خدا و رسول خدا چاره سرت کن دا آیت کدی دیجی خدا دی سوهات بجی و من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون
سورة بقرة آية 8 دورد وكري دبيجي ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر شي إنسانا قالك مروفانا هنك مروفانا قد بما إيمان برجاء ما إيمان بخدا ورجاء آخرة آنيا وما هم بمؤمنين وانا إيمان نانيا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم أو الجمع قويا خود قراوي خدا و باورمندات خاپينن أما حال بكي أو خود خاپينن نفسا خود خاپينن لورا خدا ناي خاپاندن كس نكاري خدا بخاپيني خاپاندن لواي أو خود خاپينن معناه يدورده چيه ديسه يدورده وكريج مرد بيجي يعني وكا قد آيات برين هذا جمعاني زمان يعني وقتی قد أمري خواه تسليمي خدا نكي حياة خواه جيانا خواه تسليمي خدا نكي الگورا خدا الگورا و پیغمبر گو جمره قرآن شیروه کریه و جمره بویا مینکه جیانا که باورمند تنجی معناوی نا که دمکی ت يعني كسايت ورا معناه وينا خدت على ضرده وكريت بيجي ون مؤمن يعني جر أم ببنا مؤمن أجر أم باورمند بن جر أم مؤمن بن تمام جيان أخوة يعني حمودش تجيان أخوة بلا چبه يعني دوی ام چاپ کن لکوده چه بو چاوا چه بو چه آستانگی جیانه چه بون چه حوجداری چه بون چه پیکاته ما لازم بون لازم الگورا امر خدا و رسول خدا به پیک آنین يعني او کسی او جواکا او ملتا او ولات گو پیکاته خو نلگورا امر خدا و رسول خدا پیک بینن جواره نای گوتن جوار که مؤمن جواره نای گوتن ولات مسلمانه جواره نای گوتن دولتا مسلمانه جبوی اوای وقتی گو ترس آوه بی یعنی و آیتا حموه امر خدانا وقتی تو پیک بینی معناوی چیه معناوی تج مؤمنای وقتی با و پیک نوینه معناوی نا که چیه خودت على مرا بسرینه تنجم مؤمنای يعني تناكبه بن پردا ایمانه ده آية كدين خدا وهاد بجي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون سورة حشر آية 18 قالي وإنساني قوة إيمان آنيا بقى خدا بكن وصبحي جبو آخرتا أخوة والبيشي أخوة ونشدشين لبنرن وبراستي حرمتش خدا را بكرين يعني معلومة از دورده بیرانینه که بین ما بیراوا کلمات تقوای ده قرآن پیروز ده گلک ده ورده در باست به مخابن اغلب عالم ما اغلب تفسیر ما همه تقوا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله خود بترسن يعني وقتی گو ازارو بوم اچوما جامعه هلو هین من نخوند بو لو زارو بون يعني براستی نای بیرام گو از دمج ناکم يعني از گرچی پچکی تشناج بیر جیتکم فقط جیانا مده پچوکایی گلکی پچوکایی خارج فقط جیانا گولو از کتمان آوا جواکی و چوما و هاتم و فلان جیانا که گول نج نکم نای بیرام ایجاش زاروکی هم چون المیجی جامعه ایجا مرد درد کتا سر خود بید گو یا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله گلی وا کسی باور منش خدا بترسن ازولو حقیقتا دترسيام تقول الله الله ما مشكليش خدي ولا مشكليش خدي نكريا ما ما جيب ترسم يعني إجا آية تقوى تقوا الله تحمد ورد النايم معنا جو جو خدا بترسن هلاش خوش بنينش خدا نايم معناش خدا بترسن هنك دورنا داش عذابي خدا بترسن إجا عذابي خدا كيا أقول كسي جناه كارن يعني أما معناه يدورد شيء پردك نواته وجناه هذا باكرين يعني منعاتش جناهات يعني أما راستري ترسا خودي نراسته يعني راستري مرفش بو چما خودي صفتي خودي تمام قهار جهة أما قهاري بهتري غفور ورحيمة ورؤوفة ولطيفة وصفاتي خدا يعني نوتو نه صفاتي خدا هنا مرف كاري بيجي جوانات تني هاني از هرجات بجيم خودت على اجبو مؤمنة اجبو باورمندا رحيمة وجبو گناهكارة اجبو نباورمندا شديد العقابة يعني
دورده به انسانی وگریدای نب خدا وگریدای یعنی وقتی مرف کسایت جواک اطاعتا خدای بکل گورا خدای بجی معنا وینا خدای جر غفور و رحیمه یعنی اما وقتی گویجا دجی امر خدا بجیانه بمشه هنگی به امریا خودت که هنگی بلاش عذاب خدا بترسه یعنی اجبوی اوید افجی برا بفهم کرین یعنی كلمات تقوى تقوا الله هذا حمود فرادا نم معنى ترصى عذاب خدايا هايش بني نم معنى ترصاش خدايا ترصاش عذاب خدايا اج عذاب خدايا اج گناه كار هريا اج نمؤمن هريا يعني اج انساني قو اطاعتا خدات كن وقالك آيات هنا يعني جوارة ترسنينا عذاب نينا يعني خدت على فكرت بجد بجوارة ترسنينا يعني اجبوي اوید وی ابدرجی بفهم کرین یعنی خود تعالی متوا بگرنه جوا کسی گو وکا گو لازم دکه حرمت و با خدات کن و اجبو آخرتا خوا پیش روژا خوا عمل پیروز دشین انشاءالله بله آیت کدین درجی إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون مؤمن اوه گو ایمان بخدا و رسول خدا تینن و ایمان خدا ناکب نشکه زمانه می تورکیل ایمان خود پشمان نابن وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم بمال و خو نفس خود ریا خود ده خباتت کن بر خدا نتکن أولئك هم الصادقون فكريت فردت بجي يعني اشتا ايه راست جو أول يعني مؤمن راست جو ايجو راست بجين ايجو خنا خابينين ايجو دروا الخوا والمؤمنة والخدي ناكن كينا ايجو ايمان تينين ود ايمانا خدا پوشمان نابن ناكفنا الشبه ناكفنا الدليه وبمال خوا وبجان خوا جهاد بر خدان جبو خدات كن يعني اجد وردجی لازمه اتشتکی شیرو بکن یعنی جهاد اغلب چاندا اسلامی دا به بهترین معنا قتال حربه کشتن نه وره جهاد خباته بر خدانه خباته یعنی خباته ایجا خبات چیه خباتش بو خوده دریا خوده ده ایجا خباتش بو خوده دریا خوده ده چیه ماقی حاشا خدا محتاج انسانه نه حاشا ثم حاشا یعنی خدا نه محتاج کسی یعنی بلکی خباتش بو خودی دریا خودی ده چیه قنجی کرنا بفقیر و جاره یا آریکاریاش مظلوم و بندست آره چونا هوارا و انسانی گو ظلم و تعدل واته کرن یعنی جهاد دریا خودی ده اوه یعنی آریکاریا ببندست و جاره آره آریکاریا محتاج آره چونا هوارا بندست آیا یعنی جهاد دریا خودی اوه یعنی يعني أرين مثلا عبادت هنا روجي هنا المج هنا أوانا ناكب نبي صنفين ده أوانا قوتي سفرنا عبادت برينا مجار سرويجي ما تشكرنا عبادت بارستن يعني منعاتش جناهات كن بخاطر نادنا بخشاندن يعني دعاء إنساني دي بخشاندن توبة إنساني دي بخشاندن أما عبادت بسري خوا جنهي وكي ديتري نادنا بخشاندن يعني إجا جبوي أواي جهاد نه روژی المش تنه يعني ام نابنا روژی المج و حج و زكاة و فلان ذاتا زكاة في إيلان هردونا جيدنا يعني ام نابي افتنه بلكي چيا جهادا عصل جهادا گو خودت على مقصد جهادا چيا خباتا جبو خدا جبنده خدای محتاج ریا جهاد خبات اجبو خدا جوا بنده محتاج ریا آریکاریا بالواوه قنجیا بالواوه يعني جهاد اوه مسلمانتي اوه يعني راستی اوه يعني معنویت اوه يعني راستی اوه درستی اوه يعني اوه دیتره وكو ما برين هاد آيات هذا آني زمان يعني خو خاپاندنه يعني گرك ام خو نخاپينن وقتی گو ام بي ولا ام مؤمني راستن براستی ما ایمان آنیا گرك ام خبات جهاد برخودان دریا خودی دبکن او خبات او برخودان دریا خودی دج چیه
ئەوە گوت ئاریکاریە محتاجە بکێ وتت هەوارە بندەستە هەڕی ئاریکاریە محتاجە بکێ ئاریکاریە فەقیر و ژارە بکێ وتت هەوارە بندەستە هەڕیان وەکە گۆ ئیرۆ ئەس بێژم سەر ناوی خۆت بێژم ئەس ئینسانێکی کوردم خودێ تعالی بێ ئیزنامە بێ ئیرادامە بێ شێورامش دایکە کە کورد ئەشیانمە دنیای ئەس هەموڵاتێ دەولەتێکێمە ئەس باجا خۆت دم ئەس وێرگیا خۆت دم ئەمە زمانێمە دوێ دەولەتێدا نایە قبولکردن ناسنامام نایە قبولکردن زمانێم نایە فەرمید زاگۆنێ دە یاسا نایە قبولکردنیانی ئەس دبێ هەوارە هەی هەوار و هەزار هەوار ئەف زوڵمە ئەف تەعەدەیە ئەف حەقسزیە گەلی باوەڕمەندە گەلی مسلمانە هەوارام وەرن هەشتا چییە ئیمانە ڕاست ئەڤە مسلمانتیا ڕاست ئەڤە باوەریا ڕاست ئەڤە گۆ بەرسڤژ vê hawar û gaziya min re bêdayîn ew însanê got bersiva vêna nedin min mînek ji xwe da ez ji mînek didim yanî bi vî şeklî çi qas mezlûm û bindest û jar û bira bindestiya wa û teዕda wa û kêmaya wa çi bê ê min ev mînek da yanî hinekê dîkarin mînek nedî jî bidin macna wê çi ye macna wê na demekî îman anîn ئاریکاریە دریا خودێ دەیە ji bo kê ji bo we însanê got muhtacin bila muhtacî çi bin muhtacî çi ye yanî em nakevne hûrgiliyê muhtacî bila muhtacî çi bin yanî pêkanîna qedandina tedî kurmancî dibe qedandina dibe qedandin filan keso însana naqedêne filan keso cîranê xwe naqedêne filan keso yanî qenciyê nake arîkariyê nake yanî îman anîn cîhat qedandina civakê ye bi rastî diriya xwedê de ji bo xwedê de xweda Azze ve Celle me teva bigerîne ji we însanê got îmaneke rast bi rastî bi durustî îman tênin û erkê îmana xwe pêk tênin êce bi kurtayî em wilo çi dibêjin bi tirkî got bi özeta peyva xwe em bêjin bi vî şeklî merevkarê bêne ziman yek îman anîn baweriya bi xweda û pêxember û pirtûkê wî got beriya wî hatine yanî îmana bi Muhammed aleyhissalatu vesselam û Qur'ana got jê re hatiye û temamê pêxemberê berê û got kîtab ji we re hatine îman anîna va ye îman anîn ev e yanî êce tevî wextê got îmanê bi va tênin gerek e em li gora wana emel jî bikin yanî û îmana wilo rûjî çê nabe yanî di to heta got bi dil û can û bê poşmanî hikmê xweda razî nebin nabine mu'min weke got me got yanî wextê got astengiyê nava civakê çêbûn va astengiya nebine cem xweda û Resûlê xweda nabine mu'min yanî sê heta îxtilafê nava xwe nebine cem xweda û Resûlê xweda nabine mu'min vekirî yanî yanî wilo heta got îxtilafêna xwe nebine we nabine mu'min yanî çar hin ji mirovan digel got îman neanîne dibêjin me bi xweda û roja axiretê îman aniye yanî çilo îman nanîne yanî jiyaneke ne li gora îmanê dikin ne li gora Qur'anê dikin ne li gora pêxember dikin em ê dibê me îman aniye macna vêna çi ye evana xwe dixapênin yanî pênc pênc bi çi dibêjine îtaeta xweda yanî bê xweda çi dibêjê xweda çawa dibêjê xweda çi dibêjê gerek e merev weke xweda bike û li pêşeroja xwe re ji bo axiretê bawerî hebe hesabekî bike weke got me çi got me got cîhat divir de vêce ew cîhat çi ye ew pêşeroj e yanî em ji bo cîhadê xebatê em ji pêşeroja xwe distêrin yanî bi a xwedê bike û ji bê pêşeroja xwe emelekî bişîne yanî bi a xwedê û ji bo pêşerojê şiyandina emelekî ye şeş îman anîn û rastîgotin
يعني وقتی گو به ولای او کسی گو به ایمان آنیه و راستی نبیجه یعنی ارکک ایمان جی راستی گوتنه وقتی گو راستی نبیجه راستی قبول يعني دفش قبول کرنه بردش خو ما او عولی دا آن زمان راستی نبیجه راستی اعتراف نکه براستی نه آخفه براستی نپیوه راستی قبول نکه راستی نبیجه نبیج باورمنده يعني دوی راستی قبول بکه و راستی بیجه يعني و دفردجی دیسه خودت على حبد دفردجم خو نخابینم دگل گو امزانم برای خوش خدا و رسول خدا نگوهرن يعني دجیان خدا جواکا خدا دگل گو امزانن ام برای خوش خدا و رسول خدا نگوهرن يعني او جواکا گو او کسایت گو بلا چه بیجم زمانه خو وقتی گو دجیان خدا خوش خدا و رسول خدا بگوهرن نوکا و بجین معنا ونا دمکی ایمان نانین يعني آدم جی دوی بزانبون راستیه و نراستیه تبلی هفتی نکن و نراستیه نوشیرن يعني او کسی گو راستی به وشاردن برا راستی چی بیل دربه کی بیل بربری کی بیل نفینا کی دبه وقتی گو راستی کل کود دیتن انسان مؤمن گره که وی راستی دیار بکه وی راستی یه هشکره بکه يعني حق و باطلی تبلی هفنکه راستی و نراستی تبلی هفنکه حقیه لهر دبری الگورا درفت خود گورا زمان خو بجه زمان مخلاص بو خدا عز و جل متوا بگرنج ایمانه مؤمنه کامل و متوا بگرنج وا انسانه گو ایمانه که گو رجا قیامت و خلاص بکه و متوا بگرنه جوا مروه گو خودت علا عمله و باوریه و جوا قبول که وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين حتى أني برنامج جديد بمنة خير وخشية أمانة خدا.